Tihosi ti tsukiselana matihlo ko lava kusuka nyimpi. I believe ma ri tsundzuka risimu leriwani leri nga tshama ri yimbeleriwa hi the late Matswa Bemuda, a ku tihosi ti tsukiselana matihlo. Ni rivele vito ra risimu specifically ku ri ri yini, mara ka nkarhi wa sweswi ni vona ku ri na ku tsukiselana mahlo exikarhi ka Mr Post na Mambawulele. Loko mi ta va mi vonile interview leyi nga va kona exikarhi ka kumbe ka channel liya ya Manyangatsi, I think ni swi vurisa swona, na Mambawulela, mi ta swi vona ku ri Mambawulela a nga vulavuli kahle hi Mr Post. Hambileswi ka video yin'wani Mr Post a nga ringeta ku swi timela, but hi ku vona ka mina ni vona nyimpi nga ku teni lawani. Tihosi ti le ku tsukiselana ni matihlo ku lava kusuka nyimpi yin'wana yikulu, ku lava kusuka vuthu. Mina ni vona beef ku ya mahlweni ka vakulukumba lavambirhi Mr Post na Mambawulela. You will remember ta ku loko Black Poison leyi a yi ri na Ben Mayengani na Prince Rangani yi suka le ka Limpopo Poison, swi endle nga ri swilo swi famba kahle, swi normal, a ku na ku chinghelana, a ku na ku vulavulana ku biha. Hi voni na album leyi nga huma yo sungula ya Limpopo Poison ya Ben Mayengani, I mean ya Black Poison leyi a yi ri ya Ben Mayengani, a ku va na ku chinghelana eka Team Shirimani na Black Poison. Swilo a swi komba swi kha swi famba kahle until ku ta humelela Mr Post a joyina Team Shirimani. Loko a humesa album, I believe album yona yo sungula loko a ri ka Team Shirimani, hi vonile a yimbelela risimu rin'wani a ku mabofu mambirhi ma rhangelanile, la kha a rifela ka Ben Mayengani na Prince Rangani, a tlhela a nyanyisa hi ku chela munyu exilondzeni a ku he majaha ni ta mi tlhava 10 noto. So mhaka yo fana yaleyo a yi fikanga kahle ka Ben Mayengani, u yi teke ngopfu personally. Hi vona loko a ta humesa album for the first time hi December leyi a yi vitaniwa December Revolution, a joyinane na Jambatani, laha aim ya yena a ku ri ku rihisela leswi Mr Post a nga swi endla na ku pfala album ya hashtag ya Joe Shirimani leyi nga huma hi December. Kusukela kwalano vuthu yi vhe yi va yi sukile, beef yi va yi tselekiwile ku ta fika na le ka nkarhi lowu hi nga ka wona sweswiwani. So na Mr Post loko a suka le ka Team Shirimani swilo hinkwaswo a swi tikomba swi ri in order, mara sweswiwani loko mo languta mayimbelelelo ma yena mi ta swi vona ku i le ku va tlhotlheni vakulukumba lavaya, though a tikomba nga ri i le ka peace na vona, hi sayiti rin'wana ni vona a kha a luma a kha a pfuretela. So ende loko sweswiwani hi languta ku na Mambawulela a nga le ku vulavuleni kahle hi Mr Post, ni vona nyimpi yikulu la, ni vona rintshwa rikulu ri nga ta va kona. Mi ta tsundzuka na Mambawulele ka album ya yena yo sungula leyi a nga yi humesa, i fike ku na risimu rin'wana ra Tinghongolo, i fika a vulavula hi Ben Mayengani na Mr Post, a kha a ringeta ku tshinya. Na la ka interview ya yena na Manyangatsi Mambawulele i vurile ku tinsimu ta yena to tlangela no tshinya. So loko mo ri analyzer kahle risimu leri ra Tinghongolo mi ta swi vona i le ku tshinyeni Ben Mayengani na Mr Post, ta ku leswi va nga ku swi endleni a swi kahle, a swi languteka swi amukeleka hi ndlela yo fana yaleyo. Mara sweswiwani leswi a swi vulavulaka Mr Post swi komba swi nga ri kahle, though Mr Post a ringeta ku swi timela mara a ni voni swi ta timeleka. Ni vona rintshwa ra beef yin'wani lawani ri kha ri sungula. A ni tivi n'wina mi swi vonisa ku yini, mara lama i mavonelo ya mina, a ni tivi mi swi vonisa ku yini ku ta va na beef a xikarhi ka Mambawulela
na Mr Boss ku ya mahlweni na or ritshwa leri ri ta timela ka ri nga se sungula hi matimba na. A nti n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyi, mara mina ni swi vona hi ndlela yo fana na leyo. So loko ku ri mi ni wacha ka YouTube channel ni kombela mi subscribe, a swi mi dyeli data, a swi nge mi dyeli nchumu, a mi hakeli nchumu loko mi subscribe, swi fana na ku like page ya ka Facebook. And then mi tlhela mi pulesa bele yaleyo ya notification ta ku loko ni ta na xihungwana xin'wani xi rhanga xi fikelela n'wina xi nga se fikelela vanhu lavo tala. N'wina mi ni wachaku ka Facebook page leyi vitaniwaka Swihungwahungwani channel, ni kombela mi follow kwalano or mi like, so that loko xihungwani xin'wana ta na xona xi hatla xi mi fikelela. Se ni khense ngopfu ku va mi ni wachile kusuka endhawini ta ku hambanahambana. Hosi Xikwembu a xi mi katekiseni, mi va na siku ra kahle, inkomo.